Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Ya ke Bhoi College la suit la shore haus nem khat kandai spa prapusau baru Dr. Didi Lapang ubadai President jong ke governing body hanrai kat banang yat kapor la penyar ye kisnat traikam jong ke Bhoi College daga bapen kha ye ke Eastern Bhoi College kabadan ha Bhoi Rembong bat menta ke kenti la penyar biang ye kisnat traikam jong ke Bhoi College da ka bapen kha pat saya ke Northern Bhoi College kabadan menta ha umden kabahab ha karai nong tulu bat shen an sayo ban pleno yaka Shuwa ban Plie pat ba no ye ke Northern Bhoi College u president jong ke governing body u Dr. Didi Lapang ula lum jingelang ye ke Dkhot jong ke committee ban ye shong perkhat kam hagani ke jingelang kabalalong ha office jong ke principal ka Alpha High Secondary School nongpo la shim ye karai bakat bampat la ban Plie pat ba ye ke Northern Bhoi College an penlong kelas Shuwa Shipor ha nong telu High Secondary School kabadan ha diwan but an sedang ban pediang no ye ki samla puli mentahi usnem but an ajing hikai Shuwa tanga ke art stream kiwai pat ki bele don lang hagani ka jingyalang ki kanthop ya u MLA ke Nongpo constituency uba Miral Bonds im ubadairu chairman jong ka sub governing body ka Bhoi College ka kong WK bela secretary ka governing body ka Bhoi College uba RR Kansai Makdo advisor ka sub governing body uba SD Matong uba W Lalu u principal ka Bhoi College uba SSR Baman u principal ka Nongtulu High Secondary School uba Edward Shadab uba W Shilla ki Dkhot ka sub governing body lembat ki wei ki rangba pau ki sno kumen ka ba sikat de banjo banya train kat bat Dr. Didi Lapang na du kisnam kibang Shuwa kibang ni train ng ba kibang de ka sports di de ka imlang kasalang di benta bat kamtam di de bantan yo e kiding nang kiding start nas nukan para sung sarong nila de bangalong nongbud yung nong persyan yung bat ngayo mersin sibun te kana ka ting Plie kana ka Bhoi Northern College hangte ha umden kalong siya kiding mantoy ka pakraw but daladehi ngilele engkat bat Mrs. Bla W Bla principal jong Alpha High School ngi kiding amnud jong kibru jong yang tu banyo subun ka dingnang kiding start ban rikendong ya ka bat ni su thu shai ba kikmi kikpa ki amnud man penang start bagi jong kikun bat kikun ro bangi kendu ki isnukmen te kading bat sembai jong Dr. Didi Lapang yang sembahyang gading nang di start hamden kepada kersian ru dau MLA jungi ba Miral Bonds sim kanlong gading mentoy ke crowd bat kanlong kapan sniat jong katong Bhoi menang la ben say ya ki banang kita start ng gadong ke jungi yang nakalang limang agi ding kerku kedok betul boleh nang kerku kerhai ya kena ka college chris let's kebla snala sengang neha nongpo duksan kat praspa kat kelai pak prapusau kelaya buntli senyam bat persang man airu ke itu juga kalau ban penhe ya kene bat penyaru ya kita ka kedan de nak college la ai musim la no senyang kami ke Eastern Bhoi College nanti pon bom ke kelaya tapi dengan tu senyang ke senyang kedan ke jawa gojur bagane ka Bhoi College kan ya su ya ke yang jong ka bat poi song den te hakini ke jing slok bo bunsnem yo ke jing slok itre bat kunju lu ba Miral Bond nandu Shuwa banong MLA la dong ta ke slok bat hadin melong MLA la ke chibun di ke kan bagane te neka branch le tanat rekam ka ba ha undan ke long Northern Bhoi Degree College. I have college one and degree. So Northern Bhoi College. But the long cover extend the campus of the Bhoi College. Minta, love right, but
ketika kapten jong kene college semai kalau kan Northern River College bat kumjuro ni la snai ka wei ka kunhun trekam ko wei khot shop governing body agaba ba mera bon long family jong long chairman jong ka bat secretary jong neu Edward Shadak ulong presiden jong ka di hangne ke bedan minta kesini di subure banano jong aku mau presiden jong ka governing body jong ka college dan hangne ba mera bon MLA jong dan hangne barang saya makna rim pat sunandam ulong ex CM juga jela regani batu halan kene tagi don ki breu ki badan hangne lalu barang sai hai principal jengi ba goman principal jong blue kebla along secretary jong kali boy college bagi long ru we da kan mai organizer jong kali ka hanne nekta ngi don ba SD matong long san jong to ran dan to batu don ru kene ba wonder salam secretary jong program itu no bawas lalu ini kita membar dong ketika sok governing body te ni ha ro ka to kene ki lecturer ini ke select supervision dan komite ini komite bahkan improve ya komite special batis ke advisor belum kita kemudian ba principal jongi bapak man nanti komite ke bla kita mau boleh tak ba orang yang saya mau ketemu inlong ki advisor ang tagi tekan ni ka tole jongi yang sedang nom tak session jongi bat ya kan bat pen Plie kan ya ban you kan song report ka bagan ka komite kan fanbai bat ka nilai payam tahi kan ka college kan sedang hantai ha ka ying school jong ka nom lu secondary school itu bat kata ka Plie kan ya kan long itu bat kan long tang ten ka to kan bat ya kelas ni long lengkap bagi Plie college yang kita beda session si bentaban pengurlong ya kijing angnut bagi post new bijong di Dr. di Lapang di ya kijing lanang pengurlong ya kini kijing flu dua bah penkentiu ya ka pule putih akan ga dong ka han tam han indet boleh sebut ya isa kunjung rong ai kijing pule ka Kerpang ya ka manajemen jong dari Bhoi college sang nompo di principal secretary bagi cuy di Dkhot di dalam Lapang po nakaliang ka jong ni tempau di sungu but ni next camp bagane ke jing sedang ya ka Northern Bhoi college Hamden kepada extension jong ka Bhoi college no nompo kan long ke jing kerku na ka benta ki pun samla ki ba kwa ban tersu ya ke degree hati ding pule yang dia ya but ni no comment ban pernah pada kejing yalam kejong isa Dr. Di Lapang dari Bhoi college ka managing committee jong nong pelu higher secondary school atau ba kani ka academic session mentak snem awan la man sedang no ya kani ka college ka art stream but bangit scam bagane kejing sedang kan long di mentoy na ka banta teknik pa kun samla jong bantong kan but ni kit bok riang lo na kabenta jong baru Dkhot ibala don kabenta bantun urlong ya kam pada keju ko po ni kitbok riang ya Dkhot jong ka managing committee jong nong pelu higher secondary school jong nong pelu secondary school paro iba iron benta i principal jong ka school hangki iba IT lede ban kersan ba kan ni kam ke urlong loi ka pala itu mar kata na kaliang nong mikmat jong ni ka dong ka thai jong na pelu itu compensation ya ke Bhoi college but haga juga por nam ta kene jing plino menda ka snem ya kene ka Northern Bhoi college ka balong ke jing mentoy na ko ta ka ba na sok snong jong kene ka dong ka han ju ya ka sni ban inaugurate ya kene ro nilai penwe is Dr. Di Lapang ni Plie ya ka yung mau nong rim jong ni college ka ba malu mala au pernah September la ni hangno na ko por sorkar kala sya ka ba nla ban sedang ya academic session salah pun urlong yang ini bikin semua berhak college.